Nako. Pero mshale number 2. Unazo sikhathi. Namhlanje lesithathu. Yola le graph. So. Atu. Ha. Atu na. Ngiyaqolisa dlala lapho DJ wami isikhathi nginaso simanje mama wabantu abami akuthenene ngamakhumbi ethu so yazi kudu ingomela umuntu wakhona umntana ubini ubungomela umuntu kudu ingomela umuntu wakhona umntana yazi kuhle ingomela umuntu wakhona umntana yazi kuhle ingomela umuntu wakhona umntana nginsoli angithi mama abantwana yazi
bafowethu anginaso isikhathi dlala ingoma lapho hayi ngizongiqolela ningangishaya ingile siyothando igedela ngakini nkosi yami bakithi ngathi lolu thando lwaphakade ngathi lolu thando lwabaphansi ngibona ngathi ngabubulathila ngengilo siyothandikitela ngakithi ngathi lolu thando lwaphakade ngibona ngathi ngabubulathila ngengilo siyothandikitela ngakithi ngathi lolu thando lwaphakade khona ingoma ethi sengivele ngabika lapha ekhaya nkosi yami bakithi ngoba inhliziyo yami khona la ihlala khona Bye-bye.